Jolanda Golik, tajnica škole. Neko bez kog ja u školu ne bi mogla voditi. Ja sam se potpuno predala školi, učenicima, roditeljima. Ja bom vas pustil, vi si pripovedete sa Jolandom, ona... Preko mene je prošlo puno ravnatelja, ali ovakav, kao što je gospodin Eugen, takav se nije rodio. Apsolutno najbolji ravnatelj u Veselišću. Možete da sam i u županiji. Ne samo najbolji ravnatelj u Veselišću, nego i u županiji. Verovatno i u celoj Austro-Ugarskoj. Čujte, Austro-Ugarskoj, svaka čast Austro-Ugarskoj, mislim, ali ja uvijek gledam samo u budućnost. Ja se ne bi začudil da dođu tu u školu i dece iz Slovenije, mogu i Mađari doći. Daj počisti ove šlape, prosim te, stoje ti tu već 2 dana. Djeca nisu problem, već sam to rekla, ne. Ljudi su problem. Imaju. Tu sam. Smo još nešto zaboravili. Pa ne znam, meni se to čini. Kasnimo na sat, ne? Rajčička!